Will you say to a night?
ine shomana kyono tapche hidai kimuchire Southern Baptist Litro Yereba Tengyoba Jesus Rojo tapche ngetro makiba asang makiba manga chingro makiba manga natinge rimate checho makiba asang chingro makiba manga anyesela pekya maya Christmas come through children ministry azar di kadang kayare ko ila aching ude se kadang kayare kadang apa mating nali sela achau bana long tiko de jo pyo le chona lolam achau bana kite sama bana ala no wacha lang no mo chingra tapche khatu achiu tankidana chaubi x tikon tapche ania Christmas checho akaba tikon tapche asa Kila of Death Tapchi Maya Bible Kino Mwalo El Rasi Ningseki Makyo Maya Tingi Tapchi Mama Yuna Bekam Masa Rachel Achanga Chumbo Mule Pastor Tapchi Thro Achanga Dakidana Amalona is a Shomola Kyono Jerusalem Later de Choma Mailiba Kauniba Tsera Kuki Banaka Anise Kwachi Chamalachari Americana Nachana Maya Choma Shomala Ibabekala Yuchirka Toiro Ruman Kade Makukina Liro Siramba Ya Bantana Maya Chomanku Irkayano Pi Namki Damana Janarila Tike Rocho Roitza Agam Sagi Apam Kaya Rono Mata Cho Makurang Tankida Naniki Siramba Ne come to Iriola Jero Iriyabanini Camp Nanamuacha Go Amanola Iba Yareba Tengyoba Jesus Rojo Tapchema Napa These are different pastors and Napa Tiki Lati, Ko Yutira Zadi. Salatu Shobana Ibaisa Christmas at Tiki Dola program la Dalo Chegero Sa Putina Majason La Kawayo Isa Choro La Bom Zede Isa Tanza Yero Chipahi. Sera Marsa Lani Station, Oria Isa Little La Tikira Tivo, Isa majority of the land. Not all of the Panyasi Chichore. Isa creation Akana. Even the Tuba, Kantakula, Yandi. Katuta. Jesus Sapa Kandiroba, Go Katuta Chayba, Apisuro Bayo, Kayo Isaga, Kamla, Nabibo, Puki Puna. 2025 Congress Mass, Sayo Logisomba, Panhita Nigeria DA. Ta from Isaga, Kiolas, Isaga, Roma Chibo, Aradi Nafisana, Longri Lamchare, or Isaga, Nala, General Napo, as a Saturday Chichore. Goodbye. Christmas. Chakmani. Isani. Bata. Cho
ichana Bible kinong baja ning seki makapamaya ara thangye hita kire takamazari chung jama kukang khandung ko yang chara amala zorono maso Shumlai sade Bible kirna kadangcha kiko chudara nyana ning seki makapamaya 7 Psalms number 24 verse 7 kadangcha kiko ko hipa yuna isakang chona libacha takam maza reichong makang takam maza kamchong makang tratri maza kamchong gona isade changdanung ba chona lile ko hipa azinda shusha chaki ba ina basa answer sa de machanung isade atsingding badu khadonya yu baba ina ikana background thing na context ka thing na isade changdana banu hila akhudi ba isade tsingding ba cha hipa takam hi cha tu adaza makang what do these gates represent hipa gates to represent haro anyula who is the king of glory hipa yangsab ahichi yangsaba cha saw asangla what does it mean for us today what does it mean for you today hilai sana amalalang na thingmati shide hipa literally la thingmati shikang hipa gate hicha city gate Jerusalem na apio Jerusalem yang dila takam khaduli chobayo isana musore isadi musore ada new bala isana spiritual meaning and the labin isana thingmati shide na go iyagang na go ilasking Christianing dang Jisuning dang yang sara ahechi yang saboning dang kangtunung baning dang yochoba khadu isakang musongre ko hiba hija adisa hilaja Jisu Krista hachuri nyamung khadu abio ahechi lana yang sara gamba takamlaja zaronungba yang dilaja zaronungba ko hiba limilaja ronungba ningdang thongu shoba khadu sa isade musore ko hiba hija zerang barang ni zara dide atsiba khadu api khachonungba zerang bara Jisu Krista ahechi khachonungba na go I chanye yutsri dide arung namba khadu invitation khadure khachonungba ningda arung namba khadiyo isade musore abio context thing mathi jade originally hibaitza the ark of the covenant makang zerang bara yo angin chodaba using singdi Jerusalem la akungo zero chobayo celebrate chashoba maka commemorate chashobayo khadu isade musore ko hiba hi ko isana thing badi shiro hachaba zerang bariyo singdi hi zero no liba hi ata sabaza nyabung khadu Jisu Krista api ahi chila yang chara gamba hi balimila Jerusalem la thali ronung badingdang maka na ko I akangla na ko ilitrola na ko iuchola ko hi balimila api akungo zero badingdang musok shobayo isade khadu musore Ada se common question kadu isana thing badi jide who is this king chanya hibahi yang chabaza hi so makang isayo Bible kirna khadang ki za kiko ancient doors jamayo kukangza makang trajiza do how do I apply this chanya na go ya kang la cha khata apply charo hibahi zai sadi achana chingninte zerang ba kang mabanong ba zerang ba yola fellowship chanong ba Krista khachonong ba za na ko ya kang lasting trajiza maza khangruba abiola fellowship khanong ba atung de chasho khadu isade ngusore in a basa details samajino open wide the gates dakam maza rechong makang dakam maza kangchong ko yo bahi Bible kirni yo chogyo jamagu kang kangchong ko yang sara amala cha zaronong hiba jamba tradri makang hiba dakam Jerusalem na dakam hiba hitsa makang dudela hilaza yang chabaza mazoro chi chokhadu isana ngure Hatsakyo bala, chanye isa hilana ting badi shade. Isa yo tami timasuba, isa yo tajiza kangdruba, isa yo ancient doors, chamayo tajiza kangdruba, isa yo yangsaba, ahechi yangsaba za zero sonong badingdang, kangdrunungba nago ide yocho isana ngure. Hiba Psalms isana disa atsana ting badi shade. This psalm may have written to commemorate the bringing of the ark of God to Jerusalem. Isana anyuba Samuel 6. 1 to 19 la ting makang hatala nguno zerang bari yo
using singdi Jerusalem la akungo zero chopa hachayo mapa kanyang dana arana commemorate sana mazina mungchoba hi David yang sabana Psalms la quote sana thasho isanangure zerang baza ninara ahichi yang tsara kadulile ko abine hibalimi earth hitsa abio ahichi makang yang tsara yang dikadu kanung ba Jerusalem za abine chochi chwe go yocho isanangure. God the heavenly king had chosen Jerusalem to be his royal city on earth. Hiba Jerusalem hitza hiba limilaza abina abio royal city abio yang tsara yo city kadu kanung ba ningtang abina tsarang bana abina chochi chwe go ngure go hiba hi abio ark hatsaba Jerusalem roba ataza nyamong kadu tsarang ba nyamong kadu abiyang lila abiyang sarabam jilana hiba Jerusalem la roba abio nitsaramicha abina yang chachanong bayo musosho isade kadu musore. Kode verses 1-2 isana abio preceding verse la tingbadishana David na yo badza hiba alime hi apam zatsrang bayo ko yonalile hiba alime hi apam hiba earth hi apam zatsrang bayo ko hatsala liba apam zatsrang bayo ko David yang saban yo cho isana verse 1 la na tingbakang hatsangono ko abina hatsuduma ko abina akungli ko kicha land and sea kididi hiri abamza abina trichoe go yocho isanangure go Genesis 1:9-10 creation account la isana thimbadi account hila kadang samisna David na kadang politically he God created both land and sea go yocho ba isana ngure hatsada sirangba God has every right to choose Jerusalem to be the center of his kingdom on earth yocho sanungure sirangba za abio right kadulile Jerusalem za hibalimilala abio hibalilala abio city kadu sanungba abina chochi choba isade kadang chicha mucho isanungure hila isa to bikten ika zajile tangesala hiyo context ngishinong baza isana thingba dishide zerang baza since God is the owner of everything on earth hibalimila zerang baza dela abadongba abadongba chachona na ko I zamina abio lile everything alimila liba atamung sa tsirang bayo abiza abadongba hiba limila sa hatsana hila liba abam sa tsirang bayo ko yonalile isana dong biting badishide my land iyo li iyo ku iyo rights iyo akang iyo chia imatesho isisasho tambiba ar tungbi isana akang dire tangi samis ne shomla yo bazang everything that is on earth and everything is his belongs to him ko yonari libila liba atamong alila liba atamong ko isa yo atamong sa sirang ba yodu lile ko sa shoba isa de kadang chizana yore hatani la yo ba za Ecclesiastes 12:7 lami chanyang gunu ara sanroba kulami akiko sha tangkeda na ira thapta de mi hipa hi tang shoba 7 la yo ba za 7 la ma tang Ecclesiastes la chingure yo la yo ba za everything is meaningless ko yonalile hataba is verse 7:12 la ting ba za isa za alina tricho isa alikanong go asaza isa yula asa yon lile tangi tsirang ban isa kan spirit ke anna jasho haza anna za tsirang bayang balong go yon lile go na go in hipa libila na kang ye kang za khadaliro na yu checho krista za kecho krista kang yu che abena kenge chola likang machanga ba akamcho abiola isa linong isa anna za tangi na go ina hipa anna za mi isa yo ma tsirang ban jasho tsirang ban thali hi jinu go na go ina machungna yuche krista akhechoba isa kang la maliko chakang machanga ba mamemila jinung ba chasho isa nungure hazago hila amala na isa ngi chuma za isa hiza abdong ba zerang ba yoe go isa ngi chinung ba chata lile go dusa hiba limila isa yo possession chanung gole haza abum za zerang ba yo we are just stewards and caretakers isa akang lirana farm country ubunung gole luchanung gole hazala di nyayi nung ba kerakang chochi chona su yo boya nung isa yo la milikang le karakang la zuri zangti zuba yung ba tangshi yung lam jaba hatsa na yo property na yo farms na nang yaso yanong ida likang le isa yo lamina hatsa kyo bala hipa limila na yo possession kutsi ko ro chanung gole na yo jiye chanung gole anna jiye chanung gole na yu choba jiye chanung gole makang ki chanung ninga za chanung gole tusa changi tsirang ban na kang hipa limila du yo bachana liro hatsa hipa limila na go is a caretaker do
We are just caretakers. Hatsa isa hi balimila. Matsi de tingi nung ba tsirang ba nyam ke chuyo balile. Nyamong kadu isa ji de isa akang shutsai za ali kang nung anna du tsa tsirang ba yang ma changa ba nina la bunung ma kang ma changa ba mamimi la bunung. Hatsa atung de kadu za hatsa lile. Hatsa na tsirang ba na tse go tu sa song nyero na go hi balimla le de li nung ro choma akhi ke sha li de tsa na kang du chana li ro hatsa kuchi kar kang kuchi chanung kar kang lam nung chanung kar kang amathe chanung kar kang yu chonung chiya khisanung chiya amna chiya lang baba chanung hiri abam je hiba limla lide hatsa nakang thini isor badego lede ning dang ma na ko de hiba limla changaro hatsa abam bi jabana jibino hatsa ko tsirang ban tu sa sunya ro hatsa ba limla akhi ko shan nakang tum wa chan ro hatsa cha abiyo ahe chining dang bichinung ba abiyo yang lining dang bichinung ba yo choba isakang ngusore adisa David na hila isa za tsirang ba yola fellowship chanung ba za katang atung de lile ko abide fellowship achingi da abiyo presence kadula isa akang linung ba za we need to have clean hands isa kitsa masana linung chatan le verse 4 la tinga isa ngunung ada ba za righteous actions na go ina tumuchiro hibaki ina chibala siyogo isa ki hitsa amasaki holy hand go yona lile hatsa go hiba amasaki hina nana achangu chira nana amachangu chiro na your action hatsa katang atung dile changrang ba chingde alisa nyula yo ba za and a pure heart go yona lile isa amasala sing chanung ba David yo ba za changrang ba yola fellowship na changrang ba digir khatu na changrang ba sha yuchir khatu isa abam yuchir di digir di do mago na go I changrang ba sha yuchir khatu isa akang isa yo lasking za khatu bine pure masali nung chatan li shoba isa yo righteous attitude na lasking na barani dang chang ni charani dang chang achalam joro malam joro achang uchi yo machoro acha chung joro ma chung joro acha na cho joro ma joro na lasking za khatang atung de cha shu isa na ngure ko nana hachaba za na kangla hachaba za masana malikang hatala jisu tsirang ba ronu mo konong ko na tsirang ba your presence la tsirang ba na kang la ila seeking la na la seeking la zoro no mo konong ko de tsirang ba ma zoro tsirang ba yo la fellowship la up your presence la isa malishino hataba yo tree ma baba la isa akang malino 7 la kadang za kiko hatala isa na thing ma de shide hila abdung ba za ark tsirang ba yo hatsuri using sing dikadu zero cho Jerusalem la zero cho isanangure ko hiba hitza zerang ba ahe chiza na go ya kang la zero sunong ba ning dang hatsaba jamma tratri ku khangza khangtunung ba matoza isakangsa shomalangsa hiba Christmas la sa isade jisho isana ngure abi thali na ronung abi ngichar yang lang thali na ronung go abi na thali yang chachanung go yocho isana ngure hiba samisna hiba sam shabakande thousands years later zerang baryo ahechi yang sabaza Israel Messiah Jisu gangba Jerusalem la zorocho akungo zorocho isana lede bam sandela isana cure isana mark thare khadu ara khadula na thare khadula tinga changuno kanga hachar khadu hiba shabakande Messiah Jisu Christa hiba yang chaba za Jisu Christa Messiah gangba Jerusalem la zorocho isanungure ko abitza yang charabam ji labam ba yang chanong ba ningdang ma tangisala khalacha crucify chanong ba na go iningdang abi rocho isanungure chanye Jerusalem la amabaku mangunung there is no temple in Jerusalem no ark no throne no king of glory isan amabaku mangunung makang chala ark isana mangunung makang chala adila yang charabam ji mangunung gole makang ahichi yang sabaza mangunung gole tani nyamung khodu hiba ahichi yang sabaza Jisu Christa za thali isa yang ronung ko David yo yang charabam ji za abina thali khenung ko hiba limila abina abiyo yang li thalina establish sanumba isadi yocho isanungre hachana na go I chanye jamma takam makang sayo takam za na go ilasing takam tati za countrunung ba za chanye hiba Christmas la isade yore hachana Psalms 24:7 la yo ba za hila hitza isa chanye isa shangla isa na thingmati chinong ba za chanye hiba tula isa na ngi chinong ka spiritual readiness na go I anmala rungnam na linung ba khadu anmala rungnam na liba tasizi ba isa yo tsingrang api na go iya kangla zerona na go I isa kukhila zerona yang chasa son ningdang rungnam na linung ba ningdang hacha ta khamcha khantrunung ba shomalang se isa de yoruba lile open wide the gates and prepare a room for our king
Jesus Christ. Hibat takam ama la kambu ba isa Jesus Christa yang sabaning dang isa lasking la room country ubajanong bade isa matula chajure. Achibala ira achanggaw ba youth service 7 la ligo tangi sala uwa sa shoguna kunu lanardina kunu dina jingring jana hazaba yo postpone saba thare majala chego ko hazaba romang irio advent yo team sa a gift for the king kona yo bacho hazaba is a sub team sa make room for Jesus ko ira chaba team la ira changdaro ko hazaba romang sa kunu hila chara ro dina la you chikona lile in a thali cha repeat chare ade chala laki kunu event committee dina is a president and a make room for Jesus kona are the keys chago ko achala ira changda go achala yo baza akudi ba Christmas la isana yu chinali le Bethlehem la Jesus Christ surunung ba room maliche go chungsa maliche go akudi ba Christmas la Jesus Christ surunung ba Bethlehem la room khadmi maliche shi go adamung la hotel abum la guest house abum la thingye maliche go tanya abi burn hatsa kalnong yu baba rejected place atsang yang yu baba ko litera chana lipa hamdi hamdo ba jakala Jesus Christ za suroche go tagi sel ko de zrang ba re Jesus Christ hatsa ba litera aham ke ba chacha chapina lipa la surocho hatsa de jisuna zrang ba hatsa ba limdam cha malichi go by his presence he changed it hatsa ahechi batam khadu kansu sho isana mure Jesus Christana abisro nung baza abiro nung baza amasa ku mayang chirego hidade isana tai man yichinong sarada Jesus Christa le de abide chingida Jesus Christa na go iya kang la khechoba na go iya kang la lisioba nyamung maku Jesus Christa de mazaba che du cheyaro narding da amano Jesus za le de na delile tangi sala khara kyoba litera magang amanira chanong gole Zuma cha yung machara chanong gole, mama sashi lir chanong gole, karana dusa hida lam na lir mau. Jesus Christana perfect room za mayang chiya. Tanya sila apina hipa rejected. Chacha chapina lipa. Litera na ching na lipa, marara na lipa, amani na ching na lipa. Maka unworthy place, maka unnoticed room. Jesus Christana hatala surunong ba apina yang chiya le. Hatako yutera jadi. Hataba burn, hataba room, hataba literature, na go ilasking ego. Kadoy na Krista kichoba lady Krista de zero, nerding tang, Allah kanyang, Allah zerang bade achikita kalapchino. Tani karadusa, na kalamama sashiba, na lasing la na literature ba, na rejected, akichoba maliba, na makanyang na, lungrina, ila kichamale baliramo, Jesus Krista za hidari la ronire, nana dusa traki kandu chakang, go apiko de ronang, abina na gangsa malichi chano. Jesus Christ na ina zipala syoko. Hipa Christmas la, abi Jesus hipa Christmas la, hipa limila roba itang. Isa kang Christmas chuti jano ba rocho ba mago. School zarana, kia bala, kashang ba Christmas mono ba rocho ba mago. Makang college verna, makang office lang uchina, shirana, business sarana. Kashang ba mong baning da abi rocho ba mago. Tangi Jesus Christ hipa limila roba za, na ko ikang akang si janong ba abi rocho ba lile. Ko na ko ikang kamchonong ba abi rocho ba lile. Ko adisa abi thalina ronong ba lile. Hatse ko na ko ina hatsaba lasking la traki sa control ma control hatsa shomla isade jingting sonyare. Isa za ka dang amara na chingna linong ko le. Isa za unworthy chanong ko le, unnoticed chanong ko le. Rejected chanong ko le, but he still wants to come and clean it. Jisuna hatsa roba hatsa massage yare. Hatse ko zirang bana na go ikang second chance janyare hiba Christmas la. Zirang bana na go ikang akang sitali diki sonyare. Akang ateking abiola akang ateking di sonyare. Go hiba Christmas si Krista yola abinali sonyare. Hatse go isa na shomlang di na diki ba hiba Christmas si. Tragedy kandruba isa lasking yo, isa kuki yo, makang isa litro yo, isa yucho yo. Tragedy kandruba abikechonong jingde. Zirang bana isa kang tasijang, zirang bana isa kang drong. May this season brings us hope, joy, love, and peace. Hiba season kuna, hiba Christmas hi mungcho kuna. Zirang bana isa kang alungdi akanyang amigo yangza atachi isa kang jang. Go hiba Christmas hi isa Krista yola monong. Zirang ba yuchira adamong mawajasong.